Kublai fi ki perlo ki bacu kerjaan ya kene ke channel mentang wara biang fi kaluk ki draw balapnya da kadol pa sinong traw sat clear kacaka kadai hatrau viewpoint national highway national shatura kadrowing dit kanlong ha ka khasa 3 December achar afsa ha kapol hibiche chamin ki price kilong kumni harum menukong first price da kaburu pick up brand new 4 wheel rengkat berkosong pisah kawasilak tengka kemudian lang bat buluru pick up rengkat batka pisah. Second price da kaburu pick up 4 wheel model archer kanyo lane da kasong pisah kaba riu lak sanpo hajar. Third price da ka auto key standard brand new rengkat berkosong pisah 10 hajar. Kemudian lang kena ke third price yolang bat kali bat kapisah ke fourth price da ke auto key standard brand new rengkat berkosong pisah kapa san hajar tengka ke fifth price da kosong pisah kapa alak tengka ke fifth price da kosong pisah kapa silak tengka seventh price jaka song pisah kapa sanpau hajar tengka. Number 8 price da kasong pisah kapa alpau hajar tengka kandon ru ben ilif telekas da udon bisku media rengkat ai giant screen kindon ru sakiwe kilo kedro kiban pen yelekai hakte kesni kum ta hakane kaluk kidro kinon hadu pratri ki price jengti bakam bani phone hakini ki number ki bladon hakane screen na benta ki tiket wanum khuslai phone be hakini ki number ki bladon hak screen finjo be ki tiket ki jong na konta kane ka second price dara kimsim yaka buluru pick up kilaru bensim da kapisa kaba reulak sanpau haja kumtra pelok sobha wanum benut ya ka tiket ke petang lais pa tengka lese UPO ya ka buluru pick up ke petang lais pa tengka kumta sobha ya wani simta ya kana ka lokidro kalong ka bai tanan naduk price nadu bankong hadu papra hakane ka caka penyelekai lokidro nalan maurang kamda cengashu ka caka penyelekai ya kana ka lokidro kumta pelok sobha wan simta ya kene kolok kidro nama lese yo la bendai kanosep kecong firu te tanggung dahi kublai si bun kublai si jangu